bareedu islaamaa bareedaa islaamaa taatee miidiyaa hundadhaan modernize ammayyaawaa amazing boy amazing girl jayna taatanii namni Allahu ahad isin kijiboota miti isin baala goota miti ilmaan nama guddaati ilmaan warra rabbi goomseeti ilmaan zinaan dhalatee miti hundi kee kanaaf rabbi bakka jirtanii mataa ol isinaa qaba bakka jirtanitti rabbi rizqii isin yaa kenna isan je rabbin Allah ogan je isinif kenna ayna sirritin beeka mootii shakkiitti hin qabne osoo shakkiitti qabaadhe kana naasa dubbii suudiitti taati informationni gara keessaatiin nagee oduudhaa fi gara hojiitti mirkanaa'uun garaagarummaa guddaadha qaba. Oduun oduu gammachiisaadha. Gammachuun sun guutuu ta'uudhaaf hojiidhaan mirkanaa'uudha qaba. Anis wanni hin jeenis kana. Uummanni kun uummata gurguddaadha. Dubbii kana irratti itti soomanaa itti salaataa itti jira. warri rabbi biratti fudhatama qabanis durriyeenis hin jenne kaanis hundi booyaatti jira rabbitti inni kun immoo waan rabbiin kana waan isin ajaa'ibu keessaa inni kun sagalumaa utaafii hin jiru akka waan diin islaam biyya Suudii keessatti nuti qeesetti jechaan nuti tuquu barbaadan san keessa jiran akka diin islaam maqaa xuraa'u no guutuun mana hidhaa san keessaa yoo gubanne yookaan addunyaa kana guutuu irratti yoo gubanne Allahun Allahudha rasuulinis rasuula quraaninis quraana hamman tokko abbaan fedhe waan fedhe nurratti raawwateef imaanni keenya islaamummaarraa kan gajji'uu miti akka warri rabbiin dhugoomsine jedhu kanatti waan fedhe nu godhuudhaaf rabbiin keenya mirga isaati isaatu nu uummate isaatu nurratti mirga qaba waan ta'eef nutu of kenneef Suudii miti kan diina nuu kenne eenyumaa ta'e addunyaa irratti ka amane najaabaa kan amane ni bada warra nu duraatis balleessee jira ragaa hedduutu jira addunyaa guutuurra kanaan imaana keenya nu tuttuquu isiniif hin ayyamnu jechuu keenya ilma namaatu waa nu godhe malee islaamummaa keenya miti waan ilma namaa nu godheef immoo rabbiin keenya qariibun samii waasii wakiil waan ta'eef ahad kana jalaa nu baasa akkagaa oduun mi'ooytuun tun nageesseetti nuti garuma barbaadeenuu fala ummata keenyaatti rabbiin bifa barbaadeen gabrootan isaa gargaara yeroo gargaarummaas gabrootan isaa keessan gabrootan isaa gargaara
xayyaaronni qophaa'aatti jiru. Xayyaara qopheessuutti jira. Dubbii kana keessatti Power off. siyaasa hedduutu dalagame. Gurri siyaasaa kana keessa gaggeeffachuu barbaadan kanneen biyyoota biraatis. Dubbiin kun dubbii akkasiiti. Inti musaafira masaakina. Duraan beeknu tokkollee rakkinatu biyya keenya irraa nu baase. Biyya namaatis dheenee rakkanne. Rakkoo baqannee rakkanne. Akkuma kaleessa Rasuulaa fi asaaboonni isaanii rakkatanii gara Habashaatti godaana. Nutis rakkannee achi godaanne. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. جتون جتش قدا رب الأحد صدق الله العظيم. jecha kana qureeshota araboota kana isaatiin jedhe rabbi wanni inni je'aniifis isaan tuqishinaa godhe akkuma ammaa kana miila alquraana rabbii kana hikmaa isaa laalamee jiran ayatuma tokkichaa kana laali namni quraana hin beekne nama miti sawaa dallam quraana hin beekne namni quraana hin beekne nama quraana beeku maraataadha jaasa onni haasa'uun waan iccitii hin beekne fagoo waan irra isa beeksiseef rabbiin iccitii hin beekne waan beekuuf namni kun waan isarraa fagoo waan rabbi isa beeksiseef فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر جتشكم قيادا آمين ربي جتشك نبو سيف أرلي رقالة بها جتشكم maal jechuudha ishnaa godhan nama rabbiin hin gargaarin masaakina gartee gargaaraa jennaan fuula ittiin butinaadhaa jeen fuula gaggaariidhaan seeqadhaati haala gaariidhaan yoo waa qabaachuu baattanillee jechoota gaggaariidhaan basharaadha jeen musaafirallee rabbitu jee jennaaniin nama nuti nama rabbiin isaa waan godhiniif nama rabbii waa tokko hin godhiniif rabbiin hin gooneefi laal mee haasa'u dayyuusaa laal mee akkanni haasa'u laal arrallee jira moo jira warri kanaa laal jechoonni gaggaariin sadaqaadha wanni janiif kanaaf namoota rabbii waan godhiniif rabbiin isaan ummate ka isaan jaan kunu waan gooneefi laal akkatti imaana silaa wallaal waamama nuun jechaa jiran kana subhaanallah quraanul kariim duba kami soba quraanni rabbiin akkamitti soba osoon kana arkuu zaahira osoon arkuu moo nuura osoon arkuu moo rasuula irratti bu'e waggaa kuma meeqa duba arra maaltu wal fakkeesse dubbii arraa tana wajjin quraana rabbii ayat alkariimii miti walaloonti jette xiqqoonu waggaa 8 dura rakkachuuf hin uumamne jee waa'ee suudiitiif waa'ee yamanii fi kana hunda geenyaa keessatti ta'a kana hunda walalooti jan isini tarreesseetin ture
arra niragge quraanul karim dhiisi jechuudha. Quraana walaloon ta'in dhiisi. Dhugamoo dhugaa miti. Namni mi'aa quraanaa beeke waan biraan beeku. Please. Rabbi sina basharuga. Nama rabbiin kennini fi ja'an. Nama rabbummaan isaan ja'an kunuun kenniniif nuti. Akkami kenninaa fi rabbummaan isaan ja'an kunaa kennuu fi ja'an. Wallahi rabbi nuuf kenna akkam. Allahu Razzaq. Rabbiin qabeenya isinii haa kennu. Wallahi rabbiin qabeenya isinii haa kennu. Guyyaan har'aa kun halkan jimmataati. Guyyaa Rasuulli Rabbii assalaamu alaykum naan ja'a wa alaykum salaamiin isin jalaa ja'a je'eetin isin jalaa salaamtaa teessan deebisa ja'ani. Duuba shanyitiyya rakkina biyya namaarra isin oofu kana. Biyya namaa keessatti hunda isaanii garaa isinii laaffisee rabbiin aamiin jedhi. Qabeenyaas isinii kennee rabbiin onnee tiyya tana rabbiin haa qabbaneessu. Miskiinummaan fokkottuudha. Biyya teessan irrattis. بإذن الله تعالى ربك يسني فاكن قداك يسني فانقشني شني تيسن ربين وانو ما يسن قبتن هندا رزقي ساعتنا الرأي قال بإذن الله يسني فاقود والله يسني فاقود فولنا ما نرى يسني تابير ربين كيا نرى يسني نم فرير سير ربين كيا هندوما كيسنو بكم جرتن هندت إسنا قدس دينك كيلان وانو ما هندان آمين دين إسنا دقاقس نمني دين دقاقين بريدة بيت ساوندي سيفت ساوندي والجالل تساوندي بريد تودا قفلان كبو عندما جامع ميتي إسلام ما نعرف ما دا أبشال ما بلسم ملتونا مماتي رجانا مماتي دنيا تيس آخر ربي أمتيس ونما نسني رجل تنكون دك ربيتي gammachuun jiru nama rabbii isinitti amantan kan dubaga akkas jaani ayata kana tikishnaa godhan hoggaa nabi irratti qara fa amma al-yatiima falaa taqhar wa amma as-saa'ila falaa tanhar jaahiloon akkasumatti dhukkee rabbi irraa kaasee jechuudha.
رسول ربي تفيممت آخرات تاني ورا الدنيا رجروف دعاء يقولون الرجا دوب ربي رسول التهمة دعاء سنيا قولوا يا شنيد صلى الله عليه وسلم دعاء سنيا قولني رسول ربي مجيزة زاني كيسا تكتان مجيزة رسول توكو ور آخرة كيسا تاني ورا الدنيا رجروف لكن إنك أبو العلمين أحمد محمد كلتش كينيا بونا كينيا رسول الياسين أما محمد دعاء سني أقولني كان قاسونكي واني سنين قولون دابي بلي يكيا انكو سميك التلافيتي وانو ما نسين قولو دابي بلي يكيا هني تتي يكي سنين بافنيس بيكيتي خلاص موسيقى تيجي سكي سنة في بافني بيكيتي جيت أين ما أقول ربين كي يكي سنة باس وانين بيكيفين إسجل خطي خلاص كناف رسول لي سنجالة شنيدي تيجي كابا جمتو دين كناف هذا بان كيسانيس أما ويوتين دين كناف ميدا ما جرتنين بيكان واحد دم بيكا أبوتين تيسانيس دين كناف كلامته ربين رسول ساخنا آخرة تائه ور الدنيا الرجروف أهوا ياسين أكما ورا ربا كنا دعائي قرانيت رسول ساتيف وانا يميف دعائي سنقولو داف ربين ملايكو تساتين إرقا كينيا كنا اتنوهيني nuti miskiinonni isatti amane biyya isaa keessatti kana waan mudanneef isaaf jecha nu kabajuu waan dhabaniif daa'imman dadhalate sun hundi ilmaan isatti amanan waan taaniif maneedhaa keessatti daa'imman xixiqqaan qaamni isaa madaa'e sun hundi ilmaan rasuula dhugoomse karaa biyya rasuulatti dhalatan waan ta'eef rabbi barakaa isaan godhe isinis biyya rasuula lamiinitti godaanta waan ta'eef beeloytee rakkattee biyya namatti baqattee kanati diin rabbiiti dhugoomse islaama jettuun si dagaagsuudhaan si kunuunsuudhaan diin rabbii mataa ol qabuu dhiisee hoggaa diin rabbitti duulu biyya rasuulaatti hoggaa waan akkanaa hojjetee diin rabbii xiqqeessuudhaaf hiriiru hoggaa rasuula rabbii xiqqeessuudhaaf hiriiru innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbitti maganfadheetiin jira hoggaa musaafiroota nabitti taphatu rasuulli keenya akkanan ture kun hundi rasuula xiqqeessuudha rasuula soba fakkeessuudha fitinaa tana jalaa rabbiin ajaanumaa baasu tun fitinaa fakkattuudha duuba rasuulli isin itti amantanii biyya isatti godhaantan du'aa isinii haa godhanii akka isinii godhatan godhanii saayinaa sirritti namanaa osoo namanuu baadde waa jalan deemu
wajalan maraadhu jechuu keenya. Abbootiin teenyaas jalan maraattu jechuu keenya. Kanaaf kan bakka jirtan biyya addunyaarra jirtan hundi warri maqaa isaa yaamtan xiqqarraan ga guddaatti maqaa rasuula barakaa qabuutiin isin haa basharu. Amiin. Akka barbaadan biyya teessan irrattis bakka jirtu isiniif haa godhu. Amiin. Akkaan information dhagayetti keessa beeytonni kun akkanaa himanitti manni yaalaa kalloo dhaatiis zannaba warq finfinnee dhatti qophaa'aafii jira. Gara kaaniin awutoobisoota biyyoota isaan irraatti dhalatanitti deddeebisuutu jira. Atoobisoonni kun inni qophaa'utti jira. Xayyaarota hedduutu barbaachisa. Ummanni kun lakkoo isaan hedduudha. Xayyaarota hedduu barbaachisa. Baay'ate hedduudha. Kanaafis kun qophaa'aati jira. Airportiin itti qubatan kan namni itti qubatuu fi kun garagara. Kana keessatti qorannootu jira. Waan hedduu tokko waan wal xaxaatu jira. Kun seeruma. Maaliif ummata keenya irratti warra siyaasaa hojjetetu jira. Ummata miskiin irratti warra siyaasaa hojjetetu jira. Kana hundaaf akka saaxilamu. Ummata miskiina nagayaan karaa ta'e. Waliif galla. Akkasumatti simannoodhaafis qophaa'aniiti jiranii ja'a. Inni kunoo izni rabbii akaatiin dhugaadhaan ragga'ee haa mirkan nuuf biiznillah. Kun information isa. Nuti xayyaarri sunis qophaa'ee akka waan gargaarsa xayyaara biyya biraatti illee gaafataniiti. Akkasumatti immas hoteelatti qubatantu jira. Ilma namaa fidanii kanuma dirree irra gadi naqan. Maaliif mootummaadha waan ta'eef kabajaadha waan ta'eef. Ilma namaa akkanumatti fidanii gadi naqan dirree irratti. Ta'e ilmoo qabdutu jira. Daa'immantu jira. Aannantu isaan barbaachisa. Bishaantu barbaachisa. Kaampaaniin garaagaraatilleen bishaanii fi wantoota garaagaraa aannan daa'imaatii fi bishaan isin dhugdanii fi birdilibsiitu jira. Hoteelotatu jira. Bakka itti qubattantu jira. Guyyaa hamma muraasaaf. Kun hundi itti hojjetamee qophaa'aa jirudha. Ummata gurguddaa mi'a filmiyaa ta'an rijaala ta'anirraa kan hin fidee dhufedha. Kan hin wajji haasa'edha. Namoota alhamdulillah rabbiin jaalala namaa waan naa kenneef ana haala kiyyaan dhagaa wajjin jiraachuu hin danda'a. Dhagaa wajjin jiraachuu hin danda'a. Akhlaaqa bareedaa rabbi naa kenne. Dubbadhee namaa wajjin walii galuudhaan danda'a. Dubbadhee furmaata harkachuudhaan rabbi naa laaffise. Ilma namaa hunda rabbi garaa naa laaffise. Akka obboleeyyan isaaniitti akka naa laalan naa laaffise. Isa kana hoteela isin barbaachisa. Namni akka mootummaa arrabsinu fedha. Akkasii miti. Mirga dubbanna malee hin arrabsinu. Beekumsaan moona malee
والله لما نمو يا رب سنة نورة تنجفن أرجع أبو من فديه أكا كنات نندن دا وان نمني كراو كنا وندا كراو ندن دا maka Johari ini suatu karaw dandan da isafis gari kantani mbeka rikicho so biranga ini nutalan wante bekum sani terkam fadda isinis bekum sani sin terkam fachisa lenji barbachi sanam ni kapsaw tok sabni tok wani sa lenji so beito to isa kaysa rabbi bifota garagaratin kun gonta tokko dalaga kannis ni hundi waan bifata ko dalaga Johari wajjin hoggansa dalage Khadiir immoo asii leenjisa. Akkasii. Tooftaaleetti leenjisu ittiin dammeessu qaba. Kun achiin dalaga kun akkas jechuudha. Akkasitti hubadhu. Beekumsaan ta'uu qaba. Kaleessa Johaariidhaan Baqqalaadhaan itti dubbadhe. Hoggaa isaan naa gadhiisa waan inni itti dubbadhuuf hin qabu. أما سيدا رنا جيران إنسان كان مو إذن ربي تنا باسي جتشولاني يرو كلاش نفرات كلاش نتفرات يرو كلاش سالا فكاي كلاش كي يلا فكاي أكنا بيكو كم نيتشو كنا أما نو بتني سموكية ga akkasitti qophaa'ee jira du'aayin keessan qeebalamadha walii gallaa akka kanaati akka kanaati biyya biyyatti daa'imman sun galuu barbaada hoteela barbaachisa bishaan hedduu barbaachisa haayilaandi kana isa kana information sirriin jiru كنرت داي في علماء الإسلام أقلتهم دد بيقول دد علماء تجمسا قد الآباء يروحون دين ربي توانتيف دين إسلامي الرت كن قراغيدا كوني أمارة كن تجريدا كن أدريدا كن سلطيدا كن أفاري كن سوماليدا كن رومودا جتشونك دين الإسلام حمزة عربة هيفيس خالد بن وليد كعربة هيفيس بلال ابن رباح خنقراتة هيفيس والكبر ربي صفة بربادون بفا بربادون قبروت تنسى أمتي تجرى قصة بربادون راه أفانا معرفاتيني نبسا سندرت مو علماء جمتا قويا برو كتبارت دعاي قرقود دعا أساسيني في قد تجران دعاي تنوغا قدمتو علماء تربي بكجر تنت نجيني كي اسم برا نافاقيو ساعتي قرتي اسم قوتن كنا في وان كنا هندر كنا كنا هندر في دي ربين قادر تهك الدريتي كده هقا قدروا ساعتين تن ساعة الحجاب ربين حقا قرآن ساكي ستي ساعتي تكت جرجي ساعتي تكتي واني هندي اسني لغا يمتو من هيدا كناس ربو ما تهيدي قويا جمتا كناس دعاي قونا جي نومتي امتا كنا هيدي حقا داري ربي
ساعتي تنايك قدر ساعة يسمير كان سيتجرى ربين لا بيانا كناف دعاء أمته هندا أمته كان الراركو هندا كاس أمني كركتا هذا كان الدنيا رجلو كأمريكا جروس كان أمان جرمن جروس فرنسا جروس كان دبي جروس قطر جروس كان سعودي جروس كان يمن جروس كان كينيا في مصر كيس جروس كان أوروميا جروس كان إثيوبيا جروس كان أفريقيا كيبا جروس كان اسمه وجيرو ركتا دوان تانيف ساعتين تن وربي قادر تبيراك الدرم تف صلاة الرت كتب الرت يرون سن اسمي في ربي جدون بنا دوان تاتف أكان إفاركو خانج على نرجوان تف يا دكيسن هنت ربتي هما يا دكينيا هنت ربتي نوفيما أرارم ربين كينيا كانوا قد أما سيقا أرارم نوغود ورّا بديت ديبيو أكانوا نغوني ورّا صاحبة شيطانا قدتي جالوان شيطانا قدتي ورّا نمانين جلا ديمي دين إسلام بوريسي إسان سن طريق آساني قبتي جالا قدتي طريق آساني تي وجين ميديا رتيس ورّا تكيس كان أولانتم ما ساني لليسو akka isaan barbaadan san leellisu hunda akka deebisee if yaadachiisee if taasisu saree namaa ta'urraa isa akka deebisee dhaabee rijaala isa godhe akka qabeenyaan daraarsu akhiraas akka kennuuf cimsaatii rabbal ahaditti ummata kanaa hima. بيتي ساني كبركاتات نقدي ساني كبركاتات بيتي ساني قوتن جيرو ساني الدنيا رتي كبركاتات جيرو ساني جيرو دينا كتات قبري ساني قبري بركة نورا ربي كتات إلمان ساني كلمان نور ساني تان حاجان أمتكنا هدونا وانتف كتب باب ورورة خلا ربي ساني رتي وان هندا هما ربينيس سميع بصير قريب اسن لقى اسن التسبيح رجع الحمد لله رب العالمين قمدا ما ربي كيسني وقيامي إسن كيسني متي إسن كربي إسن كيسن أسنتان إسن كربي إني أما إسن لبوت إسن تنا جالتن أول لبوت إسن جالتن ني أمتي وانتي في سني متي كلبوتنا أمتي إسن ما كنا وكا أمتي سني متي إسن ميشا ساتي أكسمت كان إسلام ما أنكم ناس ربنا كجنوف كان داف إساكن كبور وندموتشي هوي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم እኛ እንግዲህ ዘራችን እኔ በበኩሌ ዘሬ እስላም ነው ማንነቴም እስላም ነው አቂዳዬም እስላም ነው ህጌም እስላም ነው ማንነቴ እስላም ነው ዘሬም እስላም ነው እምነቴ እስላም ሌላ ዘር የለኝም ዘሬ ቢኖር هو አዳም ነው የሰው ልጅ ሁሉ ጥቁርም ሆነ ነጭ ዓለማት ላይ ያሉት በሙሉ ወንድምና እህቶች ናቸው አላህም ያዘዘኝ ረሱልም ያዘዘኝ ይሄንን ማንኛውንም
በዘር በምንም ላልከፍል ላላ ቃል የገባሁት ጉራጌውም ዘሬ ነው፣ ትግሬውም ዘሬ ነው፣ አማራውም ዘሬ ነው። አላህን ያምነው ስልጤውም ዘሬ ነው፣ ሶማሌውም ዘሬ ነው፣ አፋሪም ዘሬ ነው፣ አደሬም ዘሬ ነው፣ ፈረንጅም ዘሬ ነው፣ አረብም ዘሬ ነው፣ ህንድም ዘሬ ነው፣ ጥቁር አፍሪካዊም ዘሬ ነው። ባላችሁበት የምትወዱት አምላካችን አላህ ጣፋጭ የሆነው ስሙ ወዱድ ባቂ ቀሪብ መቲን ሐፊዝ ካሚል አሚን በረከት ያርጋችሁ። የሳዑዲ ጉዳይ አውሮፕላን ያስፈልገዋል። ብዙ አውሮፕላኖች ያስፈልጉታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ፖለቲካ ተሰርቷል። በተለያዩ እነዚህ ምስኪን ህዝብ ላይ ሙሳፊሮች ላይ ብዙ ነገር ተሰርቷል። ሁለቱንም መንግስት ጥርጣሬ ውስጥ የከተተ ጉዳዮች አሉ የተገኙ መረጃዎች ይላል መረጃው። ውስጥ አዋቂዎቹን እንዳናገርኳቸው የተዘነዘረልኝ ቃላቶች ጥሩና ተስፋ የሚሰጡ ናቸው። ቃሉ ደግሞ በአላህ ስም ወደ ተግባር ተቀይሮ በኤቪደንስ ይቀርብ ዘንድ ካላህ እመኛለሁ፣ ተስፋ እናደርጋለሁ። ሰው ልጅ ይናገራል፣ ቃሉን ደግሞ ተግባር የሚያደርገው አላህ ነው። ከሰው ልጅ ቃልን እንጂ ተግባርን ፈጽሞ አንጠብቅም። አላህ ነው የምናምነው እንጂ ሰው ሳይሆን። ላላችን ጉዳያችንን እነግረዋለን። አላችን ደግሞ ጉዳዩን በባሮቹ ውስጥ ያስፈጽም። ምስጋናው ለሱ አሜን። አውሮፕላን ይፈልጋል፣ ራሱ ኤርፖርት ያስፈልጋቸዋል። እንደዛውም የቆዳ ታማሚዎች አሉ። እዛ ያው ዘነበ ወርቅ የቆዳ ሆስፒታል እንዲታከሙ ያም የተዘጋጀ ነው። የተለያዩ ውሃ ያስፈልጋቸዋል፣ ምግብ ያስፈልጋል፣ ሆቴል ማረፊያ ያስፈልጋል። የሰው ልጅ እንደዚሁ መጥቶ በሜዳ ላይ አይፈስም። እንደገና ብዙ አውቶቡሶች፣ ባሶች ያስፈልጋል ወደ ሀገራቸው የሚያስገባቸው። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ስለሆኑ አገር ስላላቸው እንደዛውም ልባቸውን የሚያበረታታቸው አይዟችሁ የሚላቸው ወጥቶ የሚቀበላቸው ያስፈልጋቸዋል። የራሳቸው የተዘጋጀ ኤርፖርት ያስፈልጋቸዋል። አውሮፕላን ራሱ ከጎረቤት ሀገር የኛ ብቻ በቂ አይደለም፣ ብዙ አውሮፕላን ነው የምፈልገው። እነዚህ ሰዎች ማዕተ ሺህ ህዝቦች ናቸው። ለዚህ ሁሉ ነው እንግዲህ እየተዘጋጁት ያሉት። ህፃኖች አሉ፣ ለነዛ ህፃኖች ወተት ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ሁሉ ባየት ይፈልጋል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ተዘጋጅቶ ነው። ምርመራ ክፍሎች አሉ፣ ለዛ ለተጠረጠረው ጉዳይ እንደዛ እየመረመሩ ነው እንግዲህ የሚለዩት። ይሄ ህግ ነው፣ የአንድ ሀገር ህግ ነው፣ የአንድ ሀገር ድህንነት ህግ ነው። ይሄ ነው ያለው። ተስፋ አላህ እውን ያደርግልን ዘንድ ይህንን ደግሞ እያሰማን ያለው ጉዳይ
አላህን ስለለመኑት ዑለማዎቻችን እኛም ስለለመነው ባሮቹም ከእስር ቤት ስለለመኑት አላህ ሰምቶን ነው ሰሚዑን በሲር መሆኑን ሊያረጋግጥልን ችግርን ሸሽተን ነው ከሀገር የወጣ ነው ይውስ ችግርን ሸሽተን ከሀገር ስንወጣ ተቸገርን ይሄንን አላህ ደግሞ ሲያሳየን እኔ ነኝ ማስቸግራችሁ ችግርን ሸሽታችሁ ከችግር ስር አትወጡም አንድ ሰው ደስታ ሆይ ርስቅ ሆይ ብሎ ተጣራ ጮሆ ሲጣራ ችግር ከስሩ አቤት ብላ ለበይከ ብላ መለሰችለት እንዴ አንቺ ችግር ሆይ አንቺን አይደለም የጠራሁት እኔ ርስቅን ነው ሀብትን ነው የጠራኋት ለምንድን ነው አንቺ ከስሬ ለበይክ የምትይው ሲላት መንገዱ እኮ የሀብት መንገድም የነስር መንገድም በኔ ውስጥ ነው አልፈ ምደርስበት እንጂ እኔን ሳትቀምስ ፈጽሞ ወደ ሰፊው ልትወጣ ስለማትችል አላህ ሰብርን ካረጉት ጋር ነው ያለው ብላ መለሰችለት إن الله مع الصابرين ስለዚህ ዑለማዎቻችን ደግሞ አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው በሁሉም ዘርፍ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ዲን ከፍ ይበል ዲን እስላም ከፍ ይበል በረከታችን ስለሆነ ውበታችን ስለሆነ ብርሃናችን ስለሆነ ርስቃችን ስለሆነ ነስራችን ስለሆነ ያላህ ፍቅር በልባችን ላይ ይንገስ እንግዲህ ዑለማዎቻችንና ኢማሞቻችን ውብ የሆኑት የሚያምሩት ዑለማዎቻችን አንደበታቸው የሚያምር ፊዚካላቸው የሚያምር የሙስሊም ዑለማዎች አስተማሪዎች ዳኢዎች ከዓለማት በሙሉ አልহামዱሊላህ እኔም ሌሊትና ቀን እየጨውኩና ወደ ህዝብ ያው ወጣቱ እንደምታዩት በጣም ከሁሉም ዘርፍ ነቃ ብሎ ራሱን አግኝቷል በዲን እስላም ላይ በሁሉም ዘር ሳይከፋፈል በዲን ላይ አንድ እንዲሆን ጥሬን እየሰማኝ እናንተ ስርም እንዲከተል እናንተም ወደ ረሱል ስር በታማኝነት እንደምትነዱት ከአላህ ዘንድ ተስፋ እናደርጋለን ይህ ነው እኛ ምን መሰረተው አንድ ምን ሆነው አላህን ልንዘክር ነው እንጂ ለፖለቲካ አይደለም ዓለምን ለማጥፋት ወይ የሰውን ሀቅ ለመዘለም ዓለምን ለመረበሽ ወይ ዛቻ ልናረግበት ሳይሆን አላህን በአንድነት ልንዘክረው እና ከአላህን ረህመትን እንድናገኝ እንደዛውም ህዝቡ በዘር ሳይከፋፈል አብሮ ንግዱን አዘኑን ደስታውን እንዲካፈልና ጥሩ ስነ ምግባር ቢቸገርም እንዲተጋገዝ ከጉራጌ ወገኖቻችን ሲቸገሩ ሁሉም በአንድነት ተነስተው እንዲረዳ ከትግራይ ሲቸገር በአንድነት ተነስተው እንዲረዳ ከስልጤ ሲቸገር በአንድነት ከወላኔ ሲቸገር በአንድነት ተነስተን ልንረዳዳ እርስ በራሳችን ርስቅ ስለሆነ ሙሐባው በእኛ ላይ ስለሚነግስ ግዴታም ስለሆነ ናኪሪ ሙንከርም ወንድም ማን ነው ብሎ ከሻሃዳ በኋላ የሚጠይቅ ይህ ጥያቄ ስለሆነ ዲን እስላም ይንገስ ዘር ሳይሆን የሚነግሰው አላህ ነው ዲን ሳይሆን የሙስሊም ወንድማዊነት ናት ምትነግሰው ዑለማዎቻችን እንግዲህ ነገ በቁጥባ ላይ ዱዓይ ለዚህ ደግሞ ሊያረጉ ነው ዑለማዎቻችን ሆይ ጥሬ ይሰማልኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በረሱል ሰላምታ በምታደርጉት ዱዓይ ላይ ከእስር ብቻ መፈታቱ ጉዳይ ሳይሆን
ወገኖቻችን በብዙ ነገሮች ስለፈዘዙ አምሯቸው አንደኛ ነገር ወደ አላህ እቺን ሰዓት የእስር ቤትን ጉዳይ ሰበብ አድርጎ አላህ ትናንት በቁርአኑ የነገረንን የጅማ ሰዓትን ያቺ የጁሙዓ ሰላት ያቺ የጁሙዓ ቀን ዱዓ የምትሰማዋን አላህ በቁርአን ውስጥ በሚስጥር